Alin hamusqaykichis kachun yachakukuna. Kay ñawpaq videopiqa 15 chunka ugniyuqmanta tawa chunka kama yupasqanchik. Kay kutipitaq tawa chunkamanta phishqa chunka kama yuparisun. Ajina kaspaqa qallarina kachun. Bienvenidos queridos estudiantes a un nuevo video. En esta oportunidad vamos a contar desde el 40 al número 50. Ajina kaspaqa qallarina kachun. Imaynatata 40 qheshwa simipi ninchik 40 tawa chunka. Tawa chunka. Imaynatata qheshwa simipi 41 ninchik 41 tawa chunka ugniyuq. Tawa chunka ugniyuq. Imaynatata qheshwa simipi 42 ninchik 42 tawa chunka iskayniyuq. Tawa chunka iskayniyuq. Imaynatata 43 qheshwa simipi ninchik 43 tawa chunka kinsayuq. Tawa chunka kinsayuq. Imaynatata 44 qheshwa simipi ninchik 44 tawa chunka tawayuq. Tawa chunka tawayuq. Imaynatata 45 qheshwa simipi ninchik 45 tawa chunka phishqayuq. Tawa chunka phishqayuq. Imaynatata 46 qheshwa simipi ninchik 46 tawa chunka soqtayuq. Tawa chunka soqtayuq. Imaynatata 47 qheshwa simipi ninchik 47 tawa chunka qanchik niyuq. Tawa chunka qanchik niyuq. Imaynatata 48 qheshwa simipi ninchik 48 tawa chunka pusaq niyuq. Tawa chunka pusaq niyuq. Imaynatata qheshwa simipi 49 ninchik 49 tawa chunka isqun niyuq. Tawa chunka isqun niyuq. Hinaspa imaynatata 50 qheshwa simipi ninchik 50 phishqa chunka. Phishqa chunka. Atikmanta yuparina kachun. Tawa chunka ugniyuq. Tawa chunka iskayniyuq. Tawa chunka kinsayuq. Tawa chunka tawayuq. Tawa chunka phishqayuq. Tawa chunka soqtayuq. Tawa chunka qanchik niyuq. Tawa chunka pusaq niyuq. Tawa chunka isqun niyuq. Hinaspa phishqa chunka, que sería el número 50. Uskutitawan yuparina kachun usqayllata. Tawa chunka ugniyuq. Tawa chunka iskayniyuq. Tawa chunka kinsayuq. Tawa chunka tawayuq. Tawa chunka phishqayuq. Tawa chunka soqtayuq. Tawa chunka qanchik niyuq. Tawa chunka pusaq niyuq. Tawa chunka isqun niyuq. Phishqa chunka. Kayllakaman yachakuykashan yachakukuna. Bueno, hasta aquí el aprendizaje. Espero que te sirva de mucho. Si es así, no olvides regalarnos un like o dejarnos un comentario. Y de igual manera compartir con todas aquellas personas que están interesados en aprender esta lengua. Ajina kaspaqa yachakukuna tinkunakama kachun. Askamaya kachun.